Nuju naon di dieu? Tunggu naon? Ya, pare. Oh, nunggu pare tuh sahabat. Punten teh, punten. Carogena teh aya. Oh, tes pisah. Ente milari deui. Hah? Apa? Rajin. Dia semangat terus walaupun dia statusnya punten teh nya. Janda di kampung gitu teh nya. Namina sareng teteh saha? Siti Aminah. Oh, sareng teteh Siti. Cantik, manis. Namanya bagus juga, Siti Aminah sama teteh Siti ya. Berarti panggilannya Siti atau Aminah? Terserah. Meren biasanya teteh esok Siti ada napi Aminah. Dede. Oh, Dede, alah. Tapi pantas teteh disebut Dede oge soalnya imut. Asli na imut. Si Teh. Tuh, sahabat. Jadi gimana ini teh? Teh digimanain teh? Tuh, sahabat. Jadi kalau bahasa Sunda nama kokoplak itu tehnya teh. Ya. Kotoprak, kokoprak, sahabat tuh.